I pozdrav svima ljudi, evo nas ponovno u novom klipu. Mi ćemo danas snimati Minecraft preživljavanje. Kao što odmah možete vidjeti, mi se nalazimo u Netheru. I razlog toga je potraga za onim hramom, a on je ovdje. E sad, ja sam samo počeo da kopam ovdje. To. Tako da se popnem sad gore. Počeo sam da kopam. To je da se popnem gore. I odmah sam našao onaj Nether Wart. Da, tu je bio. E sad da skupimo se ostalo. E sad da istražimo i da vidimo šta sve ovdje ima. Šta ćemo sve ovdje naći? Dobro, 43. Sada samo tu imamo čestovima. Te nije mnogo dobro. Ne. Nema ništa na tamo. Sada se vratimo. Tu sad odmah čujemo onog aveta. Pa da, tako se zove, mislim, ili guest. Pa da, guest je na engleskom, ja mislim. Sad, evo još jedan čest, ako to nije on. Da, to smo bili. Da vidimo šta sve ovdje ima. Idem se tamo. Ovo je neki manji deo. Jer sad ovdje bukvalno nema ništa, samo evo. Evo opet čest je dijamant i dijamantski oklop. Ne, tu smo došli. Pa da li je samo to? Nije valjda, ja. Nema više nešto tu. Nažalost nema ništa. Samo malo tu da pogledam šta ima sve. Tu sam uzeo, to mogu da pokupim malo glowstone. Da skupimo stek, može. Da imamo tu šta ima. Tu se čuje onaj pigment. Evo ga tu. Dobro, ne djelujemo. Tu nema ništa. Ne znam sad gdje ima, možda da ima neki nastavak ili nešto slično. Ko bi znao. E sad, pošto tamo sam vidio da ima još jedan. E sad, evo ovdje sam pronašao to. Sad ne znam samo šta je to. Kao neki stub. Samo ne znam za šta služi. Aha, jedno gore dvorac. Idem ja da se popnem sad.
Evo onda sad smo se ovdje popeli. I ovdje najvjerojatnije nalazimo spawner od blizova, negdje blizu. Sad gdje? Aha, tu. Sad ćemo mi da ga sredimo. Ne. To je mnogo opasno. Moramo mi malo da pobedimo. I da pogodimo tog blaza. Tako. Ako vas taj skeleton pogodi, to jest udari, onda dobijete ovo, ne znam tačno sad kako se to zove, ali nešto, trebate da popijete mleko da bi to prestalo, sad ne znam kako se to zove. Da istražimo šta sve tu ima sad. Plamen štapovi ti, to će nam trebati kad idemo da ubijamo zmaja. Sad ja... Trebaju nam one vider glave ako hoćemo da sponamo onog videra, da? Valjda vider se zove. Super. Videra. Samo malo da vidim šta se tu ima. Ja se nadam da neću da se izgubim. Da, tu nema ništa. Tu je malo XP-a. Ne znam, sad negdje treba da bude... Sad čuje se taj... Treba bude tu negdje blaze spawner. Ili ne znam ni ja šta, ali znam da treba da bude negdje tu. Evo ga opet taj... Vider. Skeleton vider. Gdje da idem? Ajde idem tamo pa da se vratim. Sad tu. Dobro, to sam pregledao. Idem ja bolje da se vratim, da se ne izgubim. Malo ja sam se već izgubio. Tako da ništa nećemo da izgubimo. Evo još jedan. Sedlo. Sad ja više nemam mesta. Ništa. Sad ću ti pigmeni. Gdje sam sad ja? Taj čas je sigurno uzet. Nije. Mogu da bacim. Daj taj mač. Ajde, nema mjesto. Ajde, sedlo mi ne treba. To je sigurno provjerim. Sad trebam da idem tamo. Pa čekaj, ja se to... Ne. Čini mi se sve... Tu trebam da idem tako.